Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sholawat taji wal mi'raj dilagamkeun sareng Allahumma Badidu januril huda amin baidu lami adu kasini sayyidul qalami wajah sakala Muhammadin bi abdillah Sayyidil Qalami wal ajami Nabiyil Adamaini ma'bubun Inna Rabbik masyikan wa malikan Inna Rabbik Allahumma barik lana fi Rajab sabana wa balighna Ramadana qasidana Allahumma nafila wa syabana Allah akbar Allah wa hasil qasidana Allahumma lana Allah fi
وشبعنا الله وأكبر رمضان الله وحسبنا موجي Gusti Barakah Allah kasih garang Allah mugi ngadugikan Allah andi mulyakeun walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du.